pokazala starodavno tehniko, imenovano pozdrav soncu, Surya Namaskar. Pa poglejmo. Z vdihom dvignemo roke, z izdihom podpremo. Vdih, desna noga nazaj, levo priključimo, smo v desni, izdih, skleza, vdih, kobra, izdih, z vdihom spodvihamo prste, izdih, strešica, vdih, desna noga, visoki spadni korak, levo priključimo, smo v predklonu in vdih, navzgor, izdih, položaj namaste in ponovimo z levo nogo, vdih, izdih, vdih, leva, izdih, skleca, z vdihom, s kobro, izdih, odvrat. Z vdihom spodvihamo prste na nogah, izdih, strešica, vdih, leva naprej, izdih, predklon in vdih, rahel zaklon, izdih, položaj, namaste. To je to za danes. Nasvidenje.